Da, dogodilo se, priznajem, kriv sam. Moja priča o konzistentnosti i stalnom objavljivanju videa zapela na mom vlastitom kanalu. Ali nema veze, vratio sam se, dogodio se život, malo bolesti, nije bila korona, malo, ne znam, burnouta, pa malo godišnji, pa ovo, pa ono i dogodilo se to da jednostavno nisam objavio nijedan video, ali to će se danas promijeniti. Napravit ću video o tome, zapravo čemu me ljudi najviše pitaju, a to će biti video o tome što mi sve treba zapravo za imanje YouTube kanala. Probat ću nekako krenuti od najvažnije stvari i onda po prioritetima se spuštati po ljestvici dok ne dođemo do nečeg što je kao nice to have, ali nije nužno za napraviti jedan ovakav video. Tako da, krenimo! Prva stvar koju morate imati je definitivno kamera. Znam ljudi govore možeš snimati sa mobitelom, s mobitelom je jednako dobro, ali nije to to i nije to ta razina nekakve ozbiljnosti i predanosti dok nemaš svoju kameru. Kamere danas nisu toliko jako skupe i možeš imati neku kameru koja skroz ok snima za nekakve ok novce. Evo kao na primjer ova moja s kojom ja sad snimam, to je Canon M50. Skroz sam zadovoljan s njom, snimke su sasvim dobre, fotke isto i to je definitivno ono što ti treba. Druga stvar koja ti treba 1/1 su memorijske kartice. Ljudi ne razmišljaju o tome baš previše, ali definitivno nakon kamere ti treba stvar koja ti treba za pohraniti apsolutno sve što snimiš, a to je memorijska kartica i to uvijek treba imati na umu jer memorijske kartice koje pohranjuju video zapravo nisu baš jeftine. Šta? Kao da su nekako mini ulaganje, zato treba uvijek imati na umu da trebaš imati i memorijsku karticu. Gdje dolazimo onda do treće stvari, a to je da ti treba kompjuter. Znam da zvuči smiješno, ali da bi mogu montirati video, ti treba zapravo malo bolji od najlošijeg kompjutera ili laptopa, zato što je video i montaža videa dosta zahtjevan zadatak. Trebaš imati nekakav kompjuter koji to može podržati. Ja osobno imam Mac i sretan sam s tim da ne bih izgubio živce i doživio slom živaca 14.000 puta dok montiraš video, trebaš imati bolji kompjuter. Zašto ja nikada do sad zapravo nisam radio neke ozbiljnije videe? Zato što nisam imao kompjuter koji to može izdržati, onda bi mi trebalo kao 20 sati da smontiram video jer bi mi se 500 puta ugasio i ne bi mi se sejvalo i slično i onda jednostavno te onemogućuje da radiš videe kakve želiš i kako želiš. Čak i sa ovim mojim kompjuterom sada, recimo 4K videe je dosta teško montirati jer i on se muči s njima, tako da treba imati neki kompjuter koji može izdržati montažu videa u Full HD-u. Iduća stvar, moram se podsjetiti što sam stavio iduće na... Definitivno nakon svega toga dolazi stativ. Znam, možeš držati i na stolu i u ruci i slično kameru, ali nekako stativ daje dodatan osjećaj da radiš nešto ozbiljnije od samo toga da se malo snimaš po kući. Meni je bilo bitno kad sam kupovao stativ da kupim nekakav što viši, da mogu ga što više dignuti, recimo da mogu sad snimati video dok stojim, ali isto tako da mogu snimati video dok sjedim, tako da meni je to bilo bitno da imam stativ koji je dovoljno visok i savjetujem to svakome da kupi zapravo ako snima videe, ako snima sebe u videima. Visoki, ja sam visok 1,70 m pa je za mene kao stativ koji može do 1,70 m jako visok. Iduća stvar, zvuk. Jedini način na koji se prenosi informacija u videu, osim slike, je zvuk, tako da nakon što snimaš video možeš ih montirati, imaš nekakav stativ gdje možeš to sve lijepo napraviti. Iduća stvar na koju bi trebalo praviti je definitivno zvuk i zato ja trenutno imam shotgun mikrofon na kameri, good enough. Zatim, ono što je također bitno, meni bar, rasvjeta je nekakav idući korak koji ti omogućuje da onda snimaš video bilo kad, bilo gdje i da kontroliraš uvjete pod kojim snimaš video, tako da ne moraš čekati lijep dan da bude sunčano, ne moraš se snimati ispod prozora, nego možeš naći druge kutove. Evo sad malo gledate kuhinju, sobu, tu nekakve aranžmane, jer imam svjetlo i mogu se snimati bilo gdje. Kada gledaš video nekakav na YouTube-u misliš, bože kako je ta osoba postigla da to se tako izgleda, zapravo su svi samo slijedili neke ove osnovne logične korake i došli do kvalitete videa koju imaju.
Ono što je nice to have je dodatni objektivi. Znači, kada imaš ove nekakve osnovne stvari, onda je možda dobro razmisliti o tome da kupiš dodatni objektiv. Recimo, ja imam ovaj EFM 22 mm objektiv sa, mislim da je 2.0 otvor, koji mi daje mogućnost da zapravo imam kao ovu lijepu mutnu pozadinu i da zapravo mogu snimati u dosta tamnom, a da je on dovoljno svjetal i dosta je oštar i vidi se dosta pozadina, istovremeno sam ja ipak koliko toliko u fokusu, znači on je 22 mm, međutim kad je stavljen na kameru koja ima APS-C senzor, on je zapravo 30 i nešto jer se množi sa 1x6, tako da dobivaš ovakav izgled. E sada, ove dvije stvari su možda, ne bih rekao čak luksuz, ali ako ćeš snimati ovaj tip videa ne nužno nužne, ali generalno ako želiš upgradeat kvalitetu svojih videa na kanalu i snimati vlogove i to, dobro bi bilo imati gimbal koji ti može pomoći da stabiliziraš snimke koje snimaš u pokretu. Iduća super stvar, a to je dron. E sad, zapravo sam ja napravio ovaj video da se pohvalim time da sam za svoj 30. rođendan od svojih najboljih prijatelja na poklon dobio dron. Već sam snimio neke stvari i definitivno ću u videima u budućnosti uključivati kadrove, pogotovo u videima tipa vlogova i toga, kadrove koje sam snimio sa dronom, jer mislim da je dron nešto super što ti može dati tu nekakvu perspektivu drugačiju i možda čak sad nakon ovog stavim kratak isječak snimki drona koje sam napravio neki dan. Tako da, mislim da je to apsolutno sve što vam treba. Dakle, ajmo se podsjetiti. Kamera, SD kartica, kompjuter za montažu, stativ, mikrofon, rasvjeta, što smo još rekli, dodatni objektivi i onda na kraju gimbal, dron. Još jedna stvar koju nemam, ali bi bilo dobro da ju imam, je torba za svu tu opremu. Ono što definitivno vam neću obećati da ćemo imati video idući tjedan, ali ono što ću vam definitivno obećati da ću nastaviti snimati videe. Hvala vam što ste me opet gledali. Vidimo se u idućem videu. Pratite me, subscribeajte se i na Instagramu i ovdje i svugdje i eto. Ćao! Znojim se jako vruće i nisam dugo snimao videe pa malo trema.